افرح والنور أتانا وضياء عم الزمان وعجبوا كيف يتيمون ملأوا الدنيا أمانا افرح والنور أتانا وضياء عم الزمان وعجبوا كيف يتيمون يملأوا الدنيا أمانا يفرح النور أتانا يفرح النور أتانا والضياء عم الزمان وجبوا كيف يطيبون يملأ الدنيا أمانا يفرح النور أتانا والضياء عم الزمان وجبوا كيف يطيبون يملأ الدنيا أمانا يفرح النور أبدا خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا افرح النور أتانا افرح النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يطيبون يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا افرح النور أتانا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا يفرح النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا يفرح النور أتانا يا واو يا طروب ذبت اليوم القلوب إن بنا حلت ندوب حبه فيه شفانا يا طروب ذبت اليوم القلوب إن بنا حلت ندوب حبه فيه شفانا افرح النور أتانا افرح النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يطيبون يملأ الدنيا أمانا يفرح النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يطيبون يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا يا نور العين
يا روح الروح داوي المجروح في جمالك يا مولاي دوبا سعيد سهراني يا نور العين يا طه زين يا نور العين يا طه زين فعلي غادك عند الله خائف من الدين روح الروح ذوي المجروح يا روح الروح ذوي المجروح Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang dan seteja rombongan dari mantan laki Sekadima dalam pagi Kak Dintoh akan melangsungkan akdun nikah. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum dan seteja rombongan dari mantan laki Sekadima dalam hal Kak Dintoh pada pagi penuh bahagia. Dalam pagi Kak Dintoh akan dilangsungkan akdun nikah putri tercinta yang bernama Anissa Muslihah Jamil, putri tercinta dari almarhum Haji Talib dan Ibu Hajah Juriyah. Sekadima akan dipersunting langsung oleh Ananda Ustaz Muhammad, putra tercinta dari Bapak Husnan dan Ibu Sahlah. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum dan setajah rombongan dari calon mempelai laki-laki di kediaman putri tercinta Anissa Muslihah Jamil. Sekadima dalam pagi Kak Dintoh akan dilangsungkan akdun nikah, sebuah kekuatan untuk bertahan kelapangan hati, untuk memaafkan dan untuk melangsungkan sebuah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah atabu an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dan seluruh para kiai, para tokoh, para habaib seampun sampai di kediaman putri tercinta dari almarhum Haji Talib dan Ibu Hajah Juwariyah yang akan dipersunting langsung oleh calon mempelai laki-laki, yaitu Ananda Muhammad, putra tercinta dari Bapak Husnan dan Ibu Sahlah. Sekadima dalam pagi sepenuh bahagia Kak Dintoh, kula sareng ajunan setajah bakal menjadi saksi dilangsungkannya bertemunya dua insan yang mulia engki Kak Dintoh, Muhammad dan Anissa Muslihah Jamil. Kemuka Rabu kula sareng ajunan setajah eka di tempat bisa mendoakan, kita doakan bersama kemuka calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan akdun nikah pada pagi Kak Dintoh dijadikan sebuah pasangan yang sakinah, mawaddah wa rahmah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Prabu sifatan kaula wal jaki esokona dan setajah masyarakat bentamu undangan seki ibadah luar esokona ka angkui masuk ke tempat saya ampun sedia aki. Sekali lagi diumumkan dan setajah
para tamu undangan saki badai luar, ngereng, alengki, tempat saya ampun SDAki, engki gadito, babada terop. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum jami'an fi hadzal bait baitan mubarakan. Sanaj'alu 'aqdan nikah fi hadzal sabah al-bakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa nuhiya 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذين طاب نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. أما بعد، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadirin para tamu undangan, para rabu sifatan kaula amul jaki, hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, kecukaran, serta lupa sifatan kaula amul jaki, dan setaja rombongan dari calon mempelai laki-laki yang terhormat yang kami hormati, dan setaja kiai, perhabai, para tokoh masyarakat sehadir eka di tempat, khusus epon dan seleran semolja yang kikadinto Ki Haji Agus Hashim Hasbullah Al-Ishaki, kecukaran Ki Haji Afif Nur, Ki Haji Abdul Aziz Nur, Ki Haji Abdullah Nur, Ki Haji Abdul Rahman Saleh, kecukaran sebatan kaula muljaki Ki Haji Adi Sulaha Multazami, Ki Haji Biyuzar Arif Khan, kecukaran sebatan kaula muljaki yang kikadinto Ki Haji Waid. Alhamdulillah, selamat berjumpa dan salam penuh pesona doa sebagai jumpa perdana kula sarajunan setaja eka di tempat sepenuh kelaban kebahagiaan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa, salam penuh pesona doa sebagai jumpa perdana seraya tengadah jemari dalam keharapan kasih ilahi, memuji agung mahakarya sempurna tak terdenggi Allah Rabbul Izzati. Di balik kermangan maya pada sefana kak dintoh, kula sarajunan setajah bisa akilengki apal kompol eka dita tempat dengan kebadaan penuh kebahagiaan dalam melangsungkan akdun nikah, yakni Al-Ustaz Muhammad, putra tercinta dari Bapak Husnan dan Ibu Sahlah, yang akan mempersunting putri tercinta, putri terbaik dari keluarga besar almarhum Haji Abatlib dan Hajah Juriyah Engki Gadinto Anissa Musliha Jamil. Butiran mutiara salawat kian mengalir, semoga langgeng abadi tercurahkan kehadiran Nabi penghulu alam Muhammad ibnu Abdillah, Rasul pembawa cahaya, pemimpin dan prima dan iswah paripurna bagi semuanya. Beliau Nabi yang telah reformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menuju tatanan kehidupan Islamiyah. Dalam ekspansi besarnya, semerbak karena Islam mulai belahan dunia bagian barat hingga belahan dunia bagian timur, hingga kita mengenal sebuah agama yang dalam firman-Nya inna dina indallahil Islam. Kemoga kula sarajunan setajah bisa mengoleh syafaat epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sebatan kaula amul jaiki, Abtina selaku Master of Ceremony akan bacakan beberapa rentetan acara sepakal mulai pagi penuh bahagia Kak Dintoh. Opening dengan pembacaan suratul Fatihah akan kami tempatkan pada acara pertama
sekadima dalam alakadintoh kaulanya on untuk memimpin dan membuka dak seleran semolja engki kadintoh Ki Haji Afif Nur. Selanjutnya pun acara sekaping 2 engki kadintoh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekadima dalam alakadintoh bakal emaus sarang ajunai pun semolja Al-Ustaz Rifki Ulil Absar. Dan acara sekaping telok engki kadintoh Tawkil Wali dari wali tercinta pun Anissa Muslihah Jamil. Sekadima dalam hal kadintoh akan ibake laki ajunai pun semolja Haji Fatani. Sekadima bakal ibake laki da epon selarang semolja Ki Haji Agus Hashim Hasbullah Al-Ishaki. Dan acara sekaping 4 engki kadintoh khutbah nikah. Sekadima dalam hal kadintoh bakal emaus untuk memimpin pon dan selena semolja Ki Haji Abdul Aziz Nur. Dilanjut acara sekaping 5 engki kadintoh acara inti pada pagi penuh bahagia kadintoh engki kadintoh akdun nikah. Sekadima dalam hal kadintoh akan dipimpin langsung oleh ajunan pon semolja Ki Haji Agus Hashim Hasbullah Al-Ishaki. Kecukanan pembacaan doa kaulanya on untuk memimpin dan seleran semolja Ki Haji Agus Hashim Hasbullah Al-Ishaki. Dan acara seterakhir engki kadintoh pembacaan Syaraful Anam Mahalul Qiyam. Sekadima dalam hal kadintoh akan dipimpin oleh setajah rombongan dari Jam'iyah Darul Mustafa. Untuk mengefisiensi waktu yang ada, kaulanya on untuk memimpin dan membuka dan selena semolja Ki Haji Afif Nur. Dan junan epon semolja waktu dan padat kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'ina wal ulama'il 'amilin wal musannifina muhlisina wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Muhammad, khususan An-Nisa Mulihah Jamil, antara paringan tetih keluarga sesakinah mawaddah warahmah ala hadini wa likulli niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan ajunan puan semolja Ki Haji Afif Nur. Prabu Sibatan Kuala Muljaki. Acara selanjutnya pun engki kadito pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekadima dalam hal kadito bakal emau sarang ajunan puan semolja Al-Ustaz Rifki Ulil Absar. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarabu sifatan kaula amul jaaki. Acara selanjutnya epon engki gadinta taukil wali dari Haji Fatani yang akan diwakilkan Dasar Referens Polja Ki Haji Agus Hasim Hasbullah Al-Ishaki dan Abtinah mengundang Da Haji Fatani kecukaran Ki Haji Agus Hasim Hasbullah Al-Ishaki untuk bisa menempati ke tempat yang telah kami sediakan yang kita ditah meja akdun nikah. Tenang tim. Alek panjenengan bezeras mana? Alek panjenengan Anissa Musilah Jamil. ring sepo Haji Telip. Haji Telip.
itu. Bener. Bener. Oke, Gus. Thank you. Nyon Mas Kabin. Bekta Mas Kabin. La ACC. Senapa? 5.400.000. Tenang time. Bismillah. Tonton apa panjenengan kediri siapa serah. Tonton apa? Tonton baik. Mega teguh. Cek simpen. Empon tenang. Bismillah. Batan kaulah. Thank you. Sampai gimana kah? Sampai tengah saus ki. Oh, oke. Oh. Masyaallah, oke. Reng laken seras mana? Para panjenengan bekal para panjenengan ini ke seras mana? Muhammad to. Oke. Sobung lanceng. Oke. Tak kok Muhammad selain ya kan. Ancennya mau ke Mekah nyaman Muhammad Kapir yang ori. Muhammad bin Husnan. Tereh, boleh tonton lah. Oke, Gus. Aja dengan ngerengaki saya eta buku lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ya Gus Hasim. Ya Gus Hasim. Batan kaulah. Batan kaula. Seanyamah. Saanyama. Pesera. Haji Fautoni. Masra aki balinika. Masaraki bernikah. Ban makelaki balinika. Ban makelaki bernikah. Kepanjenengan. Kepancendengan. Sopaja. Sopaja. Menika aki. Menikah aki. Ale batan kaulah. Alik batan kaula. Seanyamah. Saanyama. Anissa Musliha Anissa. Jamil. Anissa Musliha Jamil. Kelaban ring lake. Kalaban ring laki. Seanyamah. Saanyama. Muhammad Muhammad bin Husnan. bin Hosnan. Kelaban nyoon mas kabin. Kelaban nyoon mas kabin. 5 juta 5 juta 400 400 rupiah rupiah kontan. kontan. Batan kaulah tremah Batan kula si ajawab. Batan kaulah tremah bekel pasra welinikan panjenengan dak batan kaulah sopaja menikah aki ale panjenengan seanyama Anissa Musliha Jamil kelaban ring lake seanyama Muhammad bin Husnan kelaban nyoon mas kabin 5 juta 400.000 tambah 2.000 berarti 402.000 rupiah Okay. kontan ki. Kontan. Oke, boleh terima panjenengan pas rada. De Agus. Oke, dak gula ki, dak. Iki Gus. Oke, boleh terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min 'adzabihi wa satwatihi النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل عليم
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabi saksepun bedi formalitas minal hadir sahidin ing male dadi formalitas ngiring ya panjenengan alaman apa-apa panjenengan asmana teku kowe marang ending tenang ten lok ibu betal lah pokok lek baca mangke lok betal tenang asmana Muhammad bin Husnan bin Husnan nika wali sebine masra akidah batan kaulah en alek binin senyamana Anissa Musliha Jamti Haji Dalib kalaban nyoon maskar 5.402.000 rupiah apa rupiah ki kontan apa muajalan kontan tako ejecel abele ada gula siapa kena kemarin siap ki okay. sekilon panjenengan ngereng lampan renggo naga dentok guru-guru abdina maring oning de bekal mantan bahwasanna nikah kentok perkara selesai maka dari Kak Dentok kotu patolos niat saya pertama litiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sekaping dua kotu kagungan niat sopajah bisa nonton napa saya wajib pagi panjenengan dalam nafakoepon secara syarak dalam kon lakon sesae ban saya tepak saya kerito sarang Allah Ta'ala padanah orang-orang alladzina salaku sabilan najah sekaping delok ajunan kotu andik
niatan kuongku supaya nekaaki kewajiban sebagai reng laki seetangku ngaki secara syarak nafakoepon secara rohani maupun batiniaipon. Panjenengan siap ki? Siap ya. Neka manabi lo siap andi otang panjenengan. Siap nyaor mau utang. Siap. Siap ya. Matenak. Tore teguhan, malok kelem teguh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ya Muhammad bin Husnan, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya Muhammad bin Husnan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Ya Muhammad bin Husnan, ankahtuka wa zawwajtuka mahtubadakal karimah Anisa Musliha Jamil binta Haji Dalib bitawkili waliha alayya bimahri 5 milyun malayin wa 400 wa alfani rubiyah halan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkuri wa raditu bih. Katin apa? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal qira'atana hadi wa ghairaha min fi majlisina hada bi rahmatik wa fadlik wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Allahumma ja'al hadal 'aqda mubarak ma'suma wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan da'imah wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa hisama waqfina mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra wa alif bainahuma kama baina ma'i wa tin wa salihati wa salihin warzuqhuma dzurriyyatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah warzuqhuma dzurriyyatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah warzuqhuma dzurriyyatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah ma'as salamatil abadiyah wa sa'adatil daimah warzuqhum at-taqwa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد صلاة تملأ وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا عقدا ليست عاقبته فراقا ولا خصوما عقدا مباركا لهما وعليهما في أولاهما وأخراهما حتى يلقاك وأنت راض عنهما يا رب العالمين.
اللهم وسع لهم الأرزاق وحسن لهم الأخلاق وعيدهما من الشرك والشرك وسوء الأخلاق. اللهم اجعل بينهما يا إلهنا الوفاق ما لا نهاية ولا غاية، وجنبنهما أن التخاصم والفراق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا النكاح أبديا سرمديا حتى يلقاك وأنت راض عنهما يا رب العالمين. اللهم اجعل معاسهما معاسا طيبا وحياة طيبة راضية مرضية، وارزق لهما ذرية طيبة. أهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا الفاتحة. Selanjutnya pun doa ketiga oleh Laura Uzel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakin, hamdan na'imin, hamda yuafi kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa trikil ahyar wa ftahi bil yasar Sayyidina Maulana Muhammadil Muhtar wa ali adhara ashabil ahyar atatan ni'mal fudalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidana wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Barakallahu laka baraka alika wa jama bainakuma fil khair. Allahumma alif bainal arushain kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin wa Aisha as-Sughra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra. Allahumma arzuq lahum fi umrihima wa fi hayatihima wa fi ilmihima wa fi dhurriyyatihima. Allahumma arzuq lahum dhurriyatan thayyibah wa auladan salihah warzuq lahum rizqan halalan wasi'an barakan thayyibah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اقربوا يا أهل المثاني
بديع بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفك حيث أوطينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي الله الله كي به نسعد ونرشد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله
أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجازى طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Hadirin para rabu sebatan kaula Wuljaki, acara selanjutnya pun iki kadinto ramah tamah kaula bakal pemator dari setajah sahibul hajah nyawan saporah ban mator sekelangkong atas rabu epon ajunan setajah eka dita tempat dalam acara aqdun nikah ban kaula bakal pemator dari sahibul hajah nyawan saporah sesobung batas epon atas kekurangan, kekhilafan maupun hidayah, hidangan tempat ban setajah mator selakangkong atas rabu epon ajunan setajah.